laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd, aqulu lakum ayyuhal ikhwatul kiram, al aba wal ummahat wal ikhwan wal akhawat wal asatiza. Aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawa yettude allahu subhanahu wa ta'ala, du'anude en nelaaɗo meɗen muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Haray miɗo wi'a on onon musidɓe an, kotiraaɓe, jaajiraaɓe, e banndiraaɓe fuu, e miññiraaɓe, e baabiraaɓe, e neeniraaɓe fuu, gooto kala ka waawi wontirde. Haray miɗo wi'a on assalamu aleykum wa rahmatullah. Haray si ɗum ɗon feƴƴi, haray hiɗen weltano allahu subhanahu wa ta'ala newnanɗo en waawgol fottude hannde e o kiikiiɗe ɗo kadi, ko ɗum woni haray mi anndintinna hannde hiɗen e juma, ɗum woni ñannde nogay e jeenayi ndu lewru wiyetendu juin. Haray alhamdulillahi rabbil alamin. Haray hiɗen yeto fi yewtugol ɗo ɗen inchallahu e o radio meɗen ɗo wiyeteɗo laawol kisal. Haray mi andintinna ko radio mo tawata hara musidɓe meɗen darti dari wakkili ha waɗani en o radio ɗo ɗen ha joni hande o woni niveau international ha o andama e adna Allah on fou. Haray hiɗen weltano ɓeɗo en toriki Allah kala golle ko ɓe waɗe ɗum ɗo yo Allah subahana taala waɗanɓe joddi muɗum, joddi moƴƴiri ka adna ɗo, ka yewmal qiyama kadi waɗnaɓe joddi muɗum hara ko alijanna. Haray no fodirnoɗen noon hannde inchallahu, haray en yewtay ɗo ɗen fi mandeji jaɓanede golle neɗɗo ko golliɓe, mana dewal ko woni wadde kon ka gurdam makko aduna ɗo. Haray mi andintina ɗo haray ko miñiraho moɗon payi ko woɓɓe moɗon haray woni yewtude ɗo. ɗum ko min Abdoul Wahabi Diaguité wonɗo Belgique ɗo Bruxelles. Haray miɗo weltano équipe laawol kisal on fuu, miɗo toro Allah subahana taala yo Allah waɗo en fuu e laawol kisugol. Haray miɗo weltori invitation mo ɓe invité lan on ɗo fi ɓanginalngol jama on yeru ko Allah humpiti en kon ko humodire fi ka dina meɗen tawka ko kaɗo woni ko tagira ɗen. Haray miɗo weltano kadi accutuɓe haajuji mum datti dari fi ɗe golle jama on ɗo fi no radio yara yeeso. En toriki Allah subahana taala wonɓe ɗo ha Angleterre e ha kala kaɓe wawi wonde e adna Allah on fo yo Allah subahana taala waɗanɓe ɗum ɗo joddi moƴƴiri e yawma la yanfa'u malum wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim. Allahumma amin. Haray inchallahu ta'ala yewtere meɗen nde wona juutayde no fodirnoɗen noon inchallahu. Haray ɓayɗen andi haray ɓe yettini e nokkeli buy wonde haray yewtere nden ko yewteten hannde ko fi mandeji jaɓanede golle. Haray no andirɗen noon bani adama no qirritani hoore muɗum lo'ere makko nde. Bani adama kanko tun e hoore makko himo qirriti wonde hay hunde o wawana hoore makko ka adna ɗo. Sabuna noon so yiltitike tagede makko nden Allah daali falyanzuru l insanu mimma huliqa min ma in dafiq yakhruju min bayni sulbi wattara ibi innahu ala rajihi la qadir. Allah subahana taala on daali yo neɗɗanke daari koye honno woni ko taga. Haray o tagama e morde ndiyan yaltay ɗan ila heeci worɓe ha e ƴeeɓerɗe sonnaɓe. Haray Allah subahana taala on kan e jippingol ɗan ndiyan ko wawɗo. Joni noon o neɗɗanke o saawe ɗi lebbi ɗi o sawa fou o jibinoyeɗo hara kanko e hoore makko himo qirriti fe ñande o janɗe o andi goɗɗum o andana e hoore makko wonde fewndo jibina taw ko neɗɗo mo wawana hoore muɗum hay hunde. Piiji ɗin fopp ko walleteɗo ko wona noon kadi o dattane o darane o tambite ɗon ha o wawa waɗande hoore makko piiji go'o ha o wona neɗɗo timmuɗo. Siko sonnajo o fawe tiggare o jombe, siko duhiɗo o yaltina haɓɓere woro kan kadi o ƴama o ƴetta. Ko wona noon ɗum ɗon no andinimo wonde o arko aduna ɗo ardali hay e hunde. Ko wona noon kadi ndehimo hoota ka lahara kadi ko iwi toon ɗen nde tawde haray ko dambugal natirgal ngal ko jibinede, dambugal yaltirgal ngal ko aduna ko mayde. Haray o hootay kadi ka lakara ndeymo hoota haray o wawana hoore makko hay hunde. No arduno noon ko tambaɗo ko noon o hootirta kadi ka lakara hara ko tambaɗo. Haray ɗum ɗo no yoni ko andina neɗɗanke ko qirritano hoore makko wonde jaka yo ko lo'uɗo mo wawana hoore muɗum hay hunde. Joni noon nde tawde neɗɗanke on woni wawana hoore muɗum hay hunde so wona ko Allah subahana taala on waɗanimo e moƴƴere. Haray neɗɗanke on no haton jinni e piiji moƴƴereji ɗe Allah subahana taala fodri en jantani en ka alqur'an. Haray himo haton jinni e ɗi moƴƴereji. Ko wona noon kadi haray neɗɗanke on no huuli no renti e boneji kambaɗi ka alqur'an e madama Allah subahana taala o neminirimo wonugol julɗo.
haray neɗɗanke haymo wona on julɗo no qirritani hoore mum lo'ere mum nden ko immasi ko Allah woni torade no hanni tororede noon ma o e ko goɗɗum ngo woni torade kono haray goto kala no woodi ko o hooli ko o gomɗini ko tawata hara si hewtanimo nokku goo koye ɗum ɗo woni ko yiltitoto Allah taw hara imo neminira dina l'islam o wawa wonde julɗo hara ko alhaali makko on fof koye Allah o yowi ko ɗum wiyete al imanu bil gadai wal qadre a tawakkulu ala Allah. Donc haray ko addirɗen omo gaddima ɗo ko andingol wonde joni noon si tawi neɗɗanke on woni himo hatojini ko Allah subahana taala o mari kon ko Allah mari aljanna hiɗen hatojini e ɗum ko Allah subahana taala o mari jahannama hiɗen huuli renti e ɗum hiɗen torimo kanko Allah yo dandu en ɗum haray ɗum ɗon no tindina wonde neɗɗanke on yo o ɗaɓɓu yo waɗu golle ɗe Allah subahana taala on wawata weltorandemo ha yeɗamo aljanna ko wona noon kadi o rento e golle ɗe Allah subahana taala on rentinimo e muɗum fi o wawa daɗude yiite jahannama en toriki Allah yo Allah naden aljanna o danda e jahannama. Joni noon haray nde tawde haray neɗɗo on no woodi ko o fawa bani adama tagaka accitira ni tun haray no woodi piiji e dewe ɗe o fawa fi yo Allah waɗanmo ɗum ɗon sabu natugol aljanna no woodi kadi golleji e piiji ɗi o rentina fi yo wawa rentade ɗin ɗon fi yo daɗu kambaji Allah ɗin o wawa daɗde jahannama haray ɗiɗo o no tindina wonde haray so waɗi ɗum ɗo haray ko ɗum ɗo ko malama so waɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗon ko malkisama Allah daali inna hadaynahum najdain falaqtahamal mana ahadaynahum najdain ko yo o fewnama gotere laawi ɗin ɗiɗi aya goo suratul insan Allah daali imma shakira wa imma kafura. Joni noon haray neɗɗanke o so yiltitike ɗum ɗo haray yo anduɗe dewe ɗe o fawa an madama neɗɗanke julɗo ɓay ko fi julɓe on ɗe yewtude haray yo andu dewe makko ɗen fof muɗum no woodi joddi ko ɗe happana kono ko hombo hendi taw attestation wonde dewal ngal o waɗi ngal taw jaɓama sakko habbo joddi hay goto heɓaki. Joni nde tawde haray neɗɗanke on enen julɓe ɓen hiɗen juulude hiɗen seedi reweteɗo ala so wona Allah Muhammadu ko nelaɗo Allah hiɗen juulude hiɗen ittude zakka hiɗen horude hiɗen hajjude hiɗen janngude alquran hiɗen jokkude enɗan hiɗen wadde piiji dewe ɗen fof kono nde tawde hay goto hendaki taho maande ko ɗum woni seedankako ko wiyete attestation wonde dewal makko ngal jaɓama haray ɗum ɗon no hani humpinde neɗɗo julɗo no hani tefinde neɗɗo julɗo andugol yalli ko woni rewde Allah sino jaɓede e kako honno ɗum woniri. Joni noon haray ɗum neɗɗanke on na yo jooɗo tun o fanka o inna haray bon min mi rewi Allah miɗo woni siiri jaɓama ma min mi rewi Allah mi waɗi ko landilan ko jaɓama jaɓaka tampi te tawde ko enen hatojini aljanna ko enen huuli yiite. Donc Allah subahana taala on kanko o tagirali ko tagi kon fi makko o tagirali aljanna fi makko kanko Allah o tagirali yiite fi makko kanko Allah o tagirali piiji ko woni ka aduna ɗo kon hay hunde tawi ko fi makko e ñaameteji ɗi o addi ka hoore leydi ɗin ɗo fop ko piiji ɗi o tagi ɗin kadi o tagirali ndiyam fi yo yaru o tagirali lekki fi ko ñawdora o tagirali hay hunde mbaɗɗatere fi ko waɗɗo kala ko tagi kon fof muɗum ko fi piiji ɗi o tagi ɗin kadi tentini bani adam ko adda kon ka hoore leydi ɗo fop ko fi neɗɗanke. Joni noon Allah hatojina hay hunde e muɗum joni noon nde tawde ko enen hatojini e muɗum ko enen kadi waɗɗi rewgol laawi wawayde heɓinde en ɗum ɗon haray no waɗɗi en ɗum ɗon no pooɗa haqqille meɗen e tefugol andugol sayɗum no jaɓede e si ala ka jaɓede. Haray noon nde tawde hiɗen mari karamakoɓe ceernoɓe ɓe ama dattotoɓe daro wakkilo waɗana en recherche ɗaɓɓitana en piiji mandiji ko wiyete kon alamatul qabul mandiji tindinayɗi so tawi dewal neɗɗanke on no jaɓede haray enen kadi madama no waɗɗi en noddangol diina kan nde tawde haray goto kala ko yo yettin diina kan yeru ko andi kon haray enen kadi no waɗɗi en laaɓalngol julɓe ɓe reedu andina ɓe yogay ɗi mandeji ɗi tawɗi hara ko mandeji andinayɗi neɗɗanke gollal makko ngal no jaɓede. Joni noon haray ko ƴettuɗen ɗo ɗen e muɗum ko fi tugal l'islamu ɗen joyi nde tawde si ɗeɗo moƴƴiri neɗɗanke on haray fof moƴƴi si ɗeɗo kadi yeeborimo haray fof yeeɓike. Tugal l'islamu ɗen jowi kala tugalal tawgal no waɗɗi neɗɗanke waɗugol o sali waɗude ma o derfi o waɗali tawale no waɗɗinomo haray simo faala o waɗata luttude ɗe sellantaɗo neɗɗo julɗo selluɗo wi'ugol min miɗo seedi reweteɗo ala so wona Allah miɗo seedi Muhammadu ko nelaɗo Allah kono mi juulata mi horata ɗum noon haray sellata sellantama wi'ugol awagati joni mi juulay kono mi horata ma mi horay kono mi juulata. Tugale l'islamu ɗen joyi kala tawgal no waɗɗimo tawa ñaw haɗatamo korka
jawdi ndi no woodi zakka no waɗɗimo jawdi no woodi hajju no waɗɗimo kala ngal o tawi pas o derfi haray ma faala o tertoɗo yanayi kadi haray hay hunde ko watta ɗe yanayi nafata ko ɗum waɗi si suɓiɗen ɓangingol mandeji jaɓede ɗeɗo tugalel islamu joyi e hoore neɗɗanke o tawi Allah waɗi ɗeɗo jaɓanama mo haray hiɗen andi wonde haray piiji luttuɗɗi fof moƴƴi sabuna ɗeɗo tun si moƴƴirima haray piiji ɗi fof moƴƴirima fulawayankojo go arno tawi nelaɗo sallah sallama o yiɗi nelaɗo fi ñawoji dina kan ɗuuɗi haray miɗo faala landade ɗo nelaɗo maki lando o wiwo julde o wiwo miɗo seediti reweteɗo ala so wona Allah miɗo seediti Muhammadu ko a nelaɗo Allah e julde ko julɗe jelu waɗɗimi nelaɗo maki ko salawatul khams Allah no farluma julɗe joyi e nder jemma e ñallal sa timmini ɗeɗo hande kadi waɗɗa o inni no waɗɗimi ɓawo ɗon nelaɗo maki waɗɗaki mo illa anta tawwasi wonata ko gatte waɗɗa o inni o joni si feƴƴi ɗon ka zakka nelaɗo on sifanima ñawoji zakka ɗen yen ko ittete kon e ko honno ittirte ko homɓe jonnete o inni mbiɗo wawi okkitirde ko ɓuuri ɗum ɗo nelaɗo maki waɗɗakimo wajibi si illa anta tawwasi wonata ko gatte o landori noon korka kan nelaɗo maki si wona suumaye waɗɗakima si wona hara ko gatte hajju on ko nde wotere nder gurdam maɗan si feƴƴi ɗo waɗɗakima si wona hara ko gatte o inni awa ɗum ɗo mi ɓeydata ɗo mi ɗuytata ɗo kayno hay hunde o hucciti o yeehi sahabaɓe goo faala wawi binde mo e daari o kañum no wiya nafata waɗata piiji dewe nelaɗo maki si tawi o timmini ɗiɗo haray o malama si tawi ko ɗeɗo tugal l'islam joyi pette timmiri neɗɗo hara fus o wattali hoore ɗon ko wiyete to tawwu haray o malama en turki Allah yo Allah mallu ko ɗum waɗi suɓiɗen ɓangingol mande jaɓede ɗeɗo tugale l'islamu joyi joni noon nde tawde hiɗen andi tugale l'islamu ɗen joyi tugalal aranal ngal ko ashahadatan yani shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah haray mande jaɓanede neɗɗanke on ngal tugalal ɗo ko honɗum ko accugol shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala yani adamu yani alamatu qabuli ashahadatan yani shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah huwa tarku shirka billah ko accugol shirkangol Allah neɗɗanke on mande ko andirta seedeyagal makko ngal reweteɗo ala so wona Allah e ko seediti ko muhammadu ko nelaɗo Allah mande ko andirta Allah jaɓanimo ɗum ɗo ko so wawi woɗɗitade shirk haray noon si wiyama kalimatu shirk ko hunde yaajunde sabuna noneji buyi no ari ko tawata hara ko shirk ndu waɗi so nelaɗo sallah sallam maki e hadise e du'a allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam e maki Allah mi torike ma Allah ya dandande miɗo shirkante hara miɗo andi mi molike ma ya yaafolan e komi anda ko sabuna neɗɗo no shirkana Allah hara o anda koye shirku woni ko ɗum waɗi sa torike Allah yo Allah dandande tewotoɗa shirkanamo mande yo yafanama kadi ko shirkanɗama kon hara anda haray si Allah jabinanima ɗum ɗon haray amalama donc ɗum woni mande jaɓanede mande seedeyagal magal shahadatani ma on jaɓama ko so tawi ala shirkande Allah hay hunde woni noon ko shirkol akbar woni ko shirkol asghar woni ko shirkol khafi nde tawde ari e hadis ko nelaɗo sallah sallam maaki komi ɓuuri hulande e mofte an ɗen ko o shirku suudiɗo e maaki akhwafu ma akhafu alaykum ashirkul asghar wa qila ya rasulallah wama shirkul asghar qala arriya nelaɗon sallah sallam maaki komi ɓuuri hulande on fof muɗum ko o shirku suuɗiɗo o sirku fanɗuɗo nelaɗon maaki ko ɓe landiti ko noni o sirku fanɗuɗo suuɗiɗo nelaɗon maaki ko yiingo nde sahaba ɓe landitiɓe ɓe maaki ko yiingo donc haray nde tawde joni noon yiingo ngon bonnanay goɗɗo golle ɗen haray hiɗen toro julɓe ɓe fof goto kala ka wontiri haray e rentu woɗɗito ɗen e yiingo e gollirgol dewe meɗen ɗe yiingo fiita e naato e dambugal shirku bonnana e ndewe men ɗe ari e aya goo ko Allah subahana taala on daali la in ashrakta la yahbatanna amaluka tawi tun a shirki haray golle maɗen boni donc ɗum ɗo andini e wonde haray shirku on ko renete ɗum e muɗum ɗum ɗo no tindina en kadi wonde neɗɗo o sirki e jaka yo haray seede yagal makko ngal ko seediti ko reweteɗo ala sowona Allah e Muhammadu ko nelaɗo Allah haray ɗum ɗon boni en torki Allah yo Allah dandu en shirku fi ha tawhid meɗen on ñiiɓa si feƴƴi ɗon ka tugalal ɗiɗaɓal e nder tugalal islam ɗen ko ɗum ko julde nden as-salah ko honno mande komi andirta so tawi julde anden no jaɓede haray mande muɗum nden ko so tawi julde neɗɗo on wawi wonde saabu accinama waɗugol zina e accinama waɗugol piiji pankareji bonɗi e kala ko noddata e zina sabuna zina nande gorko e sonnaji on weddoto taka sambour tum ɓe bonira no woodi ko wiyete a dawa yani noddayɗi ɗin faade e zina so tawi julde nden wawi woɗɗintinde neɗɗo on e waɗugol zina kene e gundo wawi woɗɗintinde neɗɗo on e piiji noddayɗi ɗin e zina ɗum ko mande tinninde wonde awa julde makko nden no jaɓede
dalil men ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala on daali inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah subhanahu wa ta'ala on daali ande de julde nden hinde hada zina e ko añini. Kalimatu fahsha'i ko ari ka Qur'an se ndari tafsir je ɓurde ɗudde ɗe wona Imam Tabari, Imam Ibn Kathir, Sheikh Baydawi, karam ko ɓe ɓurɓe ɗudde e firoɓe Qur'an ɓen wona Mujahid ka ɓeya honno ka tabi'ina en Ibnu Asakir, karam ko ɓe ɓurɓe ɗudde ɓen Ibnu Abi Hatim en ko firi wonde alfahsha'i ko fanda ka fahsha'i ari wo ka Al-Qur'an haray ko zina woni ko sa si feƴƴi ɗon almunkar on ko piiji añini ɗon ko piiji noddayɗi faade e zina tawa hara wona zina on direct awra kono hara ko piiji noddayɗi faade e zina ma piiji ɓannayɗi neɗɗon e jillondirgol e rewɓe janamɓe siko gorko ma jillondirgol e worɓe janamɓe so tawi ko sonnajo ko ɗiɗo woni ko faata e almunkar. Donc so tawi julde ma nden wawi wonandema sabu a wawi woɗɗitade e waɗugol zina e kala piiji noddayɗi faade e zina ɗum ko mande ko andirta jaka julde maɗa nden no jaɓede. Si tawi noon amma si tawi julde maɗa nden nde wawali woɗɗintindema e zina haray dartu ko wonɗa julde kon est ce que si ɗum no jaɓede e si alaka jaɓede par ce que Allah subahana taala on o ɗaynata e o wiyata julde nden nde haɗay hunde julde nden ronka haɗude ɗum. Donc karama koɓe gogo no firra wonde julde nden inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko bi mana ko siɗa juulude a accay ko gotum si tawi hiɗa juulude a accay es tawi hiɗa juulude a wadde haray ko tindini wonde jaɓaka mana on ko mana wahid no woodi karama koɓe firuɓe wonde haray ko si neɗɗo on o duumike e juulugol ngol no wawi accindemo zina sabuna anduɓe ɓen fop neɗɗanke fop muɗum goto kala no andi hoore mum balil insani ala nafsihi basira walaw algama azira kala neɗɗo tawɗo no juulude régulièrement ɗum wawata yadde waɗugol zina kala mo yiiɗa no wadde zina fewno ko watta zina ɗon a tawa na haala waɓutu farilla wona wolanede fimu si tawi neɗɗo ñande o juula e fana e leer mum o juula alansara e leer muɗum o juula futuro e leer mum o juula gueeƴe e leer mum o juula subaha e leer mum ko wallahi o wawata naɓidude ɗum ɗo e waɗugol zina kene e gunɗo o wawata naɓde ɗum ɗo e waɗugol zina si tawi tun nde julde ɗo nde ñiiɓirimo o juuliri no juulirte noon ko haysi o eɓɓi waɗugol zina o tawa e marsidata ko piiji ɗiɗi ɗi wawata yaadude amma noon ɓe Allah subahana taala jarri bori ɓe waɗugol zina ɓen no andi sino siɓe juulude e leer ma siɓe juulirde no juulirte noon ma si julde maɓɓe nden no ñiiɓi donc ko piiji ɗiɗi ɗi wawata yaadde ko ndaygu e niwre mo o tumbodirta nokku ngoto abada si ndaygu ari niwre yahi si niwre yahi ndaygu ari donc haray ko ɗum ɗo ko woni ko mande ko andirta sa julde maɗa nden no jaɓede en toriki Allah yo Allah woɗɗin en zina fiye julɗe men ɗe wawi jaɓede ya rabbi si ɗum noon feƴƴi tugal al tata ɓangal nder tugal l'islamu ɗen ko ittugol zakka zakka maɗa on an neɗɗo julɗo si Allah arsikima e jawdi ittetedi zakka woni hiɗa ittude zakka ko honnum e mande wawata andindema si tawi zakka maɗa on no jaɓede ko si tawi zakka ma on wawima newnande ɗaɓɓirgol no laaɓiri ɗi mana si tawi zakka ma on wawi wonandema sabu ko wonɗa faggitade kon no laaɓi ko wonɗa ñamude kon no laaɓi ɗum ko mande ko andintama wonde e jaka yo zakka ko wonɗa ittude kon Allah no jaɓude baraji ɗi no hewtoyde ko hani hewtude ɗo sabu no dalil men honnum Allah subahana taala daali khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum Allah subahana taala on daali annelaɗo ƴettu e jawdi maɓɓe ndin sadaka laɓɓiniraɓe on zakka ɗon ɗen juula e maɓɓe juulugol ngol e maɓɓe ɗon ɗen karama koɓe firoɓe Qur'an ɓen fou no sappiɗo wonde koka mayde mana si ɓe maayi haray ko ya juuluɓe annelaɗon julde maɗa nden ko deƴere wonande ɓe ka gabruji maɓɓe amma zakka on laɓɓingol jawdi ndin e laɓɓingol anneɗɗo wonɗo faggitade on ko so tawi a itti zakka on hara kono laaɓiri e nder kalima zakka en heɓay ɗon zaki ko wiyete zaki koko laaɓi joni noon neɗɗo si tawi himo faggitade ko laaɓi Allah subahana taala no newnandemo o itta zakka sabu on zakka ɗon Allah waɗay ɗum ɗon heedode e makko hara o ɗaɓɓirta no harɓiri sabuna goɗɗo si tawi goɗɗo hitande o itta e zakka no zakka hanira ittirede noon Allah subahana taala on waɗanaymo heedode ko woni ɗaɓɓude kon hara riba natali nder ton fenade ukkitaki ton détournement ukkitaki ton ñoore e jamfa e wondugol e hoore ngeygu ukkitaki ton sabuna eɗen andi ɗum no tawa e bakkatuji ɓurɗi mawde wondugol e hoore ngeygu yeeya wonda sooda wonda yo billahi wallahi ko ɗum ɗo mi sodiri somi yeyalima ɗo hara hay muɗum heɓali hara ko fenade donc ɗum ɗo fof muɗum si neɗɗo no ittude zakka Allah woɗɗintinaymo e ɗi piiji e riba e kala ko nande so tawi wana ɗum
amma noon so tawi neɗɗo on himo ɗaɓɓude jawdi himo faggitade jawdi himo ñaamude ko woni ɗaɓɓude kon tawa himo ittude zakka tawa zakka makko on wawali wonandemo saabu woɗɗitagol e ɗi piiji bonɗi ɗi lintuɗen ɗo haray yo dartu si tawi ɗum no jaɓede e si alaka jaɓede donc haray ɗum ɗo amma noon si tawi karamokoɓe yewtaɓe fi defte fi zakka ɗen ka defte fiɓu fou no wi'i wonde zakka on laɓɓinay jawdi ndin zakka on laɓɓinay neɗɗo ittuɗo on kadi sabu no ara e nokkeli goo hara zakka on ko jawdi ndin jokki no ara e nokkeli goo hara zakka on ko neɗɗo on jokki kono ɓayna dambugal fi fiɓu zakat on ɗen yewtude ɗo ko ɓangilngol mande so ɗum no jaɓede hara en ala natude e sarhugol nder ton ko muuti ko yen andu tun mande e ko wawata andirde so tawi zakka maɗa on a neɗɗo julɗo on no jaɓede hitande wo hitande ko so tawi ɗum ɗon wawi wonandema saabu jawdi ma ndin faggitora no laaɓiri hara ko wonɗa ñamde kono no laaɓi ko ɗum waɗi so wattani hilla zakka ko tuundi ndin ittuɗa ka jawdi ko ɗum waɗi so yi famille nelaɗon salah sallam jonnetake zakka wonde tawde kamɓe ɓe jonnetake ko tuundi no astu joni sa itti zakka no fotawa se a looti jawdi ndin handi laaɓi joni noon ƴetta konko lootirɗa andi on itta sadaka jonna goɗɗo on ɗon kan ɗum wiya on jonnaɗo no tuuni mako ko tuuni o jonna kanko ɗum noon kono daganimo no laaɓanimo poyi kono famille nelaɗon kamɓe ɓe jonnetake zakka donc ɗum no tindini ko lutti kono no laaɓi joni noon sa hitande kala no laaɓi ko a ƴetti ɗon konko ittuɗa zakka ɗon a ñaami ɗum ɗon ha ko arata kadi haray koko laaɓi wonɗa ñamude amma noon siko tuuni ukkitike nder ton haray dartu zakka o haray ɗum woni mande ko andirta so tawi zakka maɗa on no jaɓede ko so tawi newnanima ɗaɓɓirgol no laaɓiri e ñamugol ko laaɓi si feƴƴi ɗon tugalal naya ɓangal e nder tugalel islamu ɗen joyi ko horugol suumaye korka kan kadi no woodi mande ko andirta so tawi korka ma kan no jaɓede joni noon ko on ɗum woni nder mande ko andirta so tawi korka maɗa kan no jaɓede ko so tawi korka ma kan wawi accindema fenade e ñoore e waddidirgol si tawi korka ma ka wonanima saabu tawa a fenata a ño'ata a waddidirta yimɓe a seeditota ko fenande haray ɗum ko mande tindinde wonde korka ko wonɗa horde kono jaɓede dalil meɗen ko honɗum nelaɗo sallah sallam maaki man lam yada'a qawla zuri wa sahadata zur falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba riwayo alaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharaba nelaɗo sallah sallam maaki kala on mo accali wowlugol fenande e gollitirgol fenande e seedagol fenande haray haaju Allah ala e ko acciti ñamugol e yarugol mi mana haray ko ɗum Allah haajaka e ko hoori kom ɗum ɗon hiɗen faama ɗon contraire no woodi ka fiqhu ko wiyete ka yani ka usulul fiqhu no woodi ko wiyete mafhumul mukhalafa yani faamugol contraire yewtere donc si tawi si oti accali fenande e ñoore haaju Allah ala e ko acciti ñama yara hiɗen faama ɗon e jaka yo si oti acci fenande o acci ñoore haray haaju Allah no e ko hoori ko ɗum woni faamugol liddu contraire yewtere wono e misal Allah subhanahu wa ta'ala no daali la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allahu on o fawa wonki wo si wona yerutaga makki on hiɗen faama ɗon wonde e jaka yo yeru ko tawi kon hiɗa waawi ɗum ɗon Allah no fawma si tawi o fawama ko a gaynata haray contraire muɗum ko tawi kon hiɗa gayna ɗum ɗon hiɗa fawade so tawi a wata darade juula o fawama daragol juula ɗum ɗon hiɗa faama ɗo wonde so tawi ɗa wawi joɗade haray ko jooɗo juula o woni ko fawaɗa sa wawata joɗade ko waalo juula o woni ko fawaɗa sa wawata horde e suumaye ko a ñawlike ko yoɓoygol ngol woni ko fawaɗa ko wona noon Allah fawaha goto ko o gaynata kono noon ko tawi kon hiɗa gayna ɗum ɗon himo fawma awa ko wona noon kadi si tawi haaju Allah ala e neɗɗo mo accali fenande accali ñoore e golle waddidirgol fenande e so tawi haaju Allah ala e ko on ɗon hoorata hiɗen faama ɗon e jaka yo so acci fenande e ñoore o horrino laaɓire hara haaju Allah no e ko hoorata ko ɗum ko mande ko ti andirta wonde korka maɗa kan no jaɓede ko sika wonanima saabu a acci fenande a acci ñoore a acci piiji bonɗi no tawa yewtereji ɗi Cheikh Saliou Fawzani yewtata o wiya wonde mande ko andirta sa hoori suuma e handu maayi mande ko andirta tawi korka maɗa kan jaɓama ko si tawi piiji bonɗi ɗi accirnoɗa ɗin saabu suumaye fof a fuɗɗi to yaaki ɗi piiji moƴƴi ɗi wonnoɗa wadde ɗin e nder suumaye on fof a duumike e majji ɓawo suumaye ɗum ko mande suumaye ma on jaɓama mi mana neɗɗo mi adda misal taw hara neɗɗo on ko waɗaynoɗo piiji bonɗi wano fiimugol ma ɗum yarugol beere so accitiri saabu suumaye on si suumaye maayi tun o fuɗɗitike ɗum ko mande suumaye makko on jaɓaka si tawi noon suumaye maayi tun hande kadi o fuɗɗitaki yarugol beere o fuɗɗitaki fiimugol siko wowlaynoɗo goonga siko juulaynoɗo jemma o continue wano wowirno nafirde noon hayso timminta darɗe nafete ɗin ka suumaye
ɗum ko mande hollude wonde e korka makko kan jaɓama so continue e ko moƴƴi ko ɗum ko yewtere Cheikh Saliou Fawzani joni noon si feƴƴi ɗon toɓɓere sakkitorɗen ko ɗon tugal al islam sakkitoral ngal ko hajjugol joni so tawi neɗɗo on o hajji ko honɗum e mande o andirta so tawi hajju makko ngun jaɓama mande ko andirta so tawi hajju makko ngun jaɓama ko so tawi ngun ɗon wawi wadde mo neɗɗo newiɗo mo sonkidetake weñjidetake piiridetake so tawi Allah waɗima saabu hajju ma on a woni neɗɗo ɓuttuɗo newiɗo mo sonkidetake piiridetake weñjidetake a wonali neɗɗo metta fiijo ɗum ko mande ko tindini hajju ma on jaɓama dalil men Allah daali fala rafasa wala fusuga wala jidala fil hajj ɗum ɗon naka nder hajju tun Allah daali weñjidiro ala yidugol e mbaldi ala ka hajju sonko ala piiro ala discussion hay fus ala waɗetake e nder hajju ɗum ɗon naka hajju tun haɗa si tawi neɗɗo on o arti ɗum wi'a wonde awa haray joni so arti ka galle makko ma so iwi makka o arti ka hoɗo makko awa haray joni ko yo weñjido e yimɓe ko yo piirudo e yimɓe ko yo sonkudo e yimɓe donc haray ko tindina wonde ko tentini ka hajju ka suudu kaaba na ya yahu toon e sonkoyde ma an yimɓe hiɗo wangade inna daari ono yaɓammi ma daari ono bugoma ono ɓiƴodiranmi eɗen sutino yimɓe woni wangorde ka suudu kaaba ɗum ko sabu ɓay ko toon ɗum ɓurata yande a fotta ɗon e leƴƴi janani ɓe a yidale mum ha an tawa kadi sa waydiri e maɓɓe ɗon on yitideta no gasa ila qiyami sa'a ko ɗum waɗi si wi'a Allah précise Allah tentini moƴƴa wonde awa haray sonko ala ka hajju piiro ala weñje ala discussion ala donc ɗum ɗo wi'a wonde sa arti haray ɗum no tagi ko ila ɗon woni heeɓi yeeso hande kadi ko ya ɓeydu renade sa wawi muññade ko feƴƴata kon e hajju ko ɗum ɓuuri mawnude ko sa arti ka ɓeygore ma ka tawata hara yimɓe ɓen no ɗuuɗiɗa ka galle ma ko ɗon ɓuuri welde gollitirde angal ñaande e angal sonko e wongol neɗɗo newiɗo metta fiijo donc ɗum woni so tawi woni a ajjoyi a arti heɗa duwa renade e pullo no jogii proverbe gooto ɓiɓana tindol gootol ngol pullo tindata ɗum ko faljere noon wi'ugol wonde yaadu makka sansata jikku ɗum ko ella molanaɗo noon yaadu makka no hani sansude jikku neɗɗo sa yahi makka a hajjoyi ma a waɗoyi hayso ko umra a arti yo a seedoy emo yahali o ta a yaha ha wangoɗa ka suudu kaaba ndu annabaɓe wangi e muɗum ndu tawata hara nelaɗo sallah sallam ari wangike e muɗum no gasa e nder ko wangotoɗa kon a rewa e ɗon e batte a watta e batte teppe tawa nelaɗo ko fewdo ɗo rewno hay so tawi karoje ɗen sansanoma kono no gasa a taroto rewa e batte ka nelaɗo sallah sallam rewno hendu wifunondu ɓe wifama e sugu muɗum immoɗa ɗum yaha ha madina juuroyoɗa gabru nelaɗo hewta e saare ka nelaɗo beeli an waɗa wano ɗum ɗon fo arta modi wata artu ɗon ɗen wi e ndaare ko Allah hajji e gerata sikkayna hajjo ɓenima ndaare ko hajji e gerata yo an emo yahali makka yo on seedu yo an e jikku maɗa on e jikku mo anda ko anduɗa ko mo yiyali ko yi'uɗa kon an e won taw wonu gotum sina ɗum haray a teddinali hajju ma on haray ɗum kadi no hulɓini ha tata wara hajju ma on jaɓaka haray ɗum ɗo ko mandeji toɓɓere sakkitorde mi ɓeyditata ɗon ɗen ɓawe gayde fi mande jaɓede hajju on ɗo haray ko hiiɗe janggude alqur'ana kadi siɗa janngude alqur'ana mande kon ɗum andirta tawi ko janggata alqur'ana kon no jaɓede ko si tawi ɗum ɗon wawi accindema yahugol ka piiji bonɗi waɗete hara a yahata e makkiro a yahata ka beere yarete a yahata ka Allah yeddete a yahata ka yimete ma ka amete kala ka pankareji waɗete a wondata e groupe kadi yimɓe bomɓe tawata hara sa yiya par ce que ɓenni wo wolanan ko ange homɓe jokkodirta mi wolanama ko on no wawɗa so tawi woni yimɓe ɓe jokkodirta e mum fof ko yimɓe bomɓe mamo goto faraka ma yiyete yetto ena ƴee ko ɓe woni groupe ma on haray darta haray bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd nuwasilu inchallahu dartana haray hiɗen continue e darsu meɗen omi mana ɓangilngol yewtere mandeji jaɓanede dewe hari en jetti tugale l'islamu ɗen jowi en yewti mandeji ɗen ɗon Allah taw hara hiɗen jaɓanede Allah taw hara ɗi mandeji ɗo no feeñi e meɗen haray ka ngal ɗuɗɗingol sharhu on inchallahu taala hari ko e mande sakkitorde nde ƴettunoɗen ko nde tawaka e nder ɗe tugale l'islamu ɗo joyi ko ɗum woni mande andugol ko ko duumiɗen e janngol alqur'an e ko duumiɗen e jentagol alqur'ana ko janguete haray so tawi mande ko andirten ɗum no jaɓede so tawi no feeñi e meɗen Allah taw harano e meɗen waɗi so ƴettuɗen ɗum ɗo saabuna hiɗen julɗo no heewi ka janggata alqur'an e no heewi ka duumoto e jantagol e jentagol ko alqur'ana janguete te tawde alqur'ana on janngugol nde ko dewal jentagol ko nde janguete kon kadi ko baraji woni e muɗum ko dewal noon kadi joɗagol jento alqur'ana no jangge ko dewal nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam
ɓe immotono ka suudu maɓɓe ɓe yaaɓe tawoya Abdullah ibn Mas'ud ɓe na janganan alqur'an o sahabajo wiyana ɓe nelaɗo mi jangana on de ko e monde jippi nelaɗo maka nam uridu an asma'ahu min ghayri nelaɗo maka nam miɗo faala nanirde nde goɗɗo goo hara wonami ibnu Mas'ud janganelaɗo on sallallahu alaihi wasallam alqur'an ha ñande goo janganno ɓe suratul nisa'i ha o mutoyi ha nelaɗo makane mo hasbuk on tuma ne o yeƴƴiti o tawi nelaɗo on no wullude ɓawa nelaɗo makane mo accirni ɗum ɗo yoni o yeƴƴiti o tawi nelaɗo on no wullude donc ɗum ɗo no tindini wonde jentagol ko alqur'ana jangguete dewalno e muɗum saabu nasina ɗum nelaɗo wattano ɗum ɗo donc haray joni noon koko nen janngude alqur'ana mande ko andirten sayi ɗum no jaɓede e baraji ko woni heɓade e muɗum kon tawa hara ɗum no e timmande en no hewtoyde ka ɗaɓɓa toon ko so tawi ɗum wawi woɗɗintinde en e piiji bonɗi e jentagol e piiji bonɗi wona e jentagol musique ma ɗum yahugol ka beere yarete ma ka yimete ma ka amete e piiji nokkeeli ka Allah yeddete si tawi ɗum ɗo wawi woɗɗintindema e ɗum ɗo haray ko mande ko andirta dewal maɗa ngal no jaɓede telen sengo ko janngol alqur'an dalil meɗen ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala no daali wa idha qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idha dhakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura Allah subhanahu wa ta'ala on daali menen nde hiɗa janngude alqur'ana on min waɗay hakkunde ma e ɓe yimɓe heeferɓe ɓe gomɗinaali Allah min waɗay heedo dandaygo manam min waɗay hakkunde moɗon hijaba mastura ko ɗoni heedo surraygo ko homɓe woni ɓe yimɓe ko yimɓe waɗayɓe piiji bonɗi ila e fiimoɓe heɓe yaroɓe heɓe yeddiroɓe Allah noon no Allah yeddirte noon fou donc Allah waɗay heedo hakkunde ma e maɓɓe joni noon an neɗɗo julɗo si tawi hiɗa janngude alqur'ana haray fiwota a yeebudewal ma ngal koya woɗɗito e wiyete ɓen alqur'ana o suu wondiɓe bomɓe ɓe wondiɓe ɓe gomɗina Allah ta on kafu groupe ta a ɗaɓɓuyo ɓe yiɗe ta a ɗaɓɓuyo o weldu ta a ɗaɓɓirɓe hoolare ta a ɗaɓɓirɓe teddungal fuu so a heɓata Allah ko daali innal izzata lillahi jamia teddungal ngal foppo koye junngo Allah woni ko ɗum waɗi Sayyidina Umar ibnul Khattab o wattanno hilla e sahabaɓe goo tawi sahabaɓe goo no yahude ɗaɓɓoya jaatigiɓe ka alyahuda ɗaɓɓoya jaatigiɓe ka annasara ɗaɓɓa teddule ka ɓen Sayyidina Umar maki nahnu qawmun a'azzana Allahu bil islam فإذا طلبنا العزة بغير الإسلام أذلنا الله رواية بو فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله سيدنا عمر ماكي enen ko e yimɓe ɓe Allah teddiniri l'islam sen ɗaɓɓitoyi teddungal e noone goo haranaka l'islam Allah hoynayi yo Allah dandoy ko ɗum waɗi neɗɗanke julɗo teddungal makko ngal fopp ka nder l'islam yo taw wondiɓe ɓe wondata ɓen fof ko yimɓe moƴƴuɓe wona yimɓe bomɓe ma heeferɓe donc haray ɗum ɗo si neworanima wano ni ko mande ko andirta wonde jaka yo komi woni janngude alqur'ana kon ma komi woni jentade alqur'ana kon no jaɓede Allah no timminande lambaraji ɗin e muɗum ɗe hewtoya kadi ɗaɓɓa ɗon haray ko ɗiɗo mandeji wonno ko yiɗuɗen ɓanginalngol jama on hannde o kikiɗe ɗo haray en toriki Allah subahana wa taala Allah taw hara ɗi mandeji ɗe tugale l'islamu ɗo joyi e janngol alqur'ana e kala ko jokkiti e muɗum jokkere enɗan e jantagol inde Allah Allah taw hara ɗum no jaɓanede en Allah taw hara ɗi mandeji no feeñi e meɗen yo Allah taw hara hiɗen woɗɗiti shirku yo Allah subahana wa taala on taw hara hiɗen woɗɗiti zina yo Allah subahana wa taala on taw hara hiɗen woɗɗiti ɗaɓɓirgol no harmiri yo Allah taw hara hiɗen woɗɗiti fenande e ñoore yo Allah subahana wa taala on taw hara hiɗen woɗɗiti sonkodede e piiridede e yennidirede yo Allah subahana wa taala on taw hara no woɗɗindinen e wondiɓɓe bomɓe yo taw hara wondiɓɓe meɗen ɓen fof ko moƴƴuɓe haray ɗum ɗo woni mande haray dewal meɗen ngal no jaɓede haray ɗum ɗo ko mande e malede ni haray en torki Allah subahana wa taala Allah jaɓan en ndewe meɗen ɗen haray kala ko nanɗon ɗo ko yaadi e bindi haray ko immorde Allah subahana wa taala haray kala ko nanɗon ɗo tawa no wondi e faljere haray miɗo toro yaafuye haray ɗum ɗon ko immorde amin haray miɗo yaafino e jentiɓɓen fof haray miɗo weltano kadi mi andintina fayin haray ko e radio lawol kisal wonɗen haray radio mo tawata hara ko laawol koko wi'a kon tigi laawol kisal haray yo Allah subahana wa taala on waɗu en fof hisuɓe yo Allah fewnu en e laawol siratal mustaqim ko ɗoni laawol hisinaygol ɗen ha hewtinaygol ɗen kaali janna haray hiɗen weltano jama on fof goto kala ko wawi wonde wonɓe Europe ɗo ha Amérique ha Afrique e nokkeli hedditiɗi fof haray hiɗen tor Allah subahana wa taala on yo Allah waɗan en koko yewta ɗo ɗen hara fi ala ko fi Allah woni ko yewtirɗen waɗa ɗum ɗo kadi ko julɓe ɓen nafitorta e fewndo ɗo e ko woni aroyde haray hiɗen to Allah subahana wa taala jenti ɓen kadi yo Allah subahana wa taala waɗan ɓe jodde